کسین کو وی ناز دکرن جناوی وی زیدتر به ناوی باوی فلک بانگلوی دکرن. او بدنگ خوی زیز و دلال د دل مدبو خودی جهک تایبت. دنگی وی دلال جخاکا کو جدایک بو سینور درباس کرن د سری دا هر چار پارچه کردستان درباس هریم و ولاتن خریب بو. بقاسی خودی جیانه که بزحمت خودی ناسنامه که هنرمند دلدار نرخین خوابو. جبر ویه که کو دما دنگ محمد شیخو تگوهن ما هستین ما وک آوه دحرکن خوددن در. باوی فلک آنج محمد شیخو د سال 1948 ده لگوند گرباوی یکو گریدای باجار قامشلو یا روژاواج دایک دبه. با آرمانجا ببه خودی کسایتک صالح ناوی وی داتینن صالح. جیانا بزحمت هید تمنی پچوک ده روی خونیشان محمد شیخو ده. جبر خزانتیا مالباته جخواندن و پرورده لدبستان بیپاردمینه. ده آخفتنه که ده دربار وان سالین خزانتی ده وانگوتنانتینه زمان. پره قریجا دستایه. خزانی و فقیری نه کماسیه که بشرمه. کماسیه مزن اوکو مروف خودی پره به لی بی دوست، بی هوگر و بی رومت به. خوشیه جیان اوکو مروف ده جواک ده خودی کسایتی اک حسکری یا به دوست، هوال و به هوگر به. فقیری من جبندستی ولات من ای پارچکری و بندسته. بله، وکی کو بخوش دین زمان بندستی ولات خواه وک فقیری دید. جبر ویجی هید سال جوانتی ده جیان خوشی لگوری برجواندین ولات و گل خواه سازد که. جبو ویه که جی هر تم دکوه ناو لیگرینه که. او لیگریناوی ده همان دمه ده لیگرینا برسوا هستین ده دلو میجین ویده بو. او لیگریناوی دوار هنری ده جی پیک دهد. جبر ده فرق خوشکبونا دنگ خود بو و دخواست ویه که با آوائه که هنری بکار بینه. لیباله جبر ده نو مالباته که اولدار ده بو لپیشیاوی آستنگی چه ده بون. لوره فکر بکارانین آمرین موزیک گونه آستنگی جه خیال محمد شیخو دانی. لی باوی فلکی ترکا لیگرنا خوناکه. پشتی که ده سال 1969 ده خواه دوار تنبوری ده پیشتخه. گوند بگوند دگاره و تول شف بهیرکان شاهیان دبه. بویه که و بچکتن خواه نیزی خیالین خواه دگه. لیگرین محمد شیخو یا هنر و جیانه پشتی دمگه بریوید ده لبنانه. لور به هنک هنرمندان را کومک موزیکه به ناو سرکفتن آواد کن. به دنگ و هنر خواه ده دمک کرد ده لبنانه گلک ده ناسین. پشتی کو به هنرمند نافدار ای لبنانی فیروزی را تکلیاوی چه دبه، جبوی جی سردمک نو دست بید که. ج فیروز گلک سود دگره. هنر فیروز لسر وی باندور دکه و او یک جی وک هلبرینین ارینی ده هنر محمد شیخو ده خود دادر.
عمريان صدرنگ آواز وانج درد نرگزان بوم سر کوخو کلات و قصر و چار داخل من بوم سر کوخو کلات و قصر و چار داخل من هێژای گوتنیە ku em vê yekê jî ji we re parve bikin. Nasnavê Şêxo hinek cihênî xaşê ye. Hin kes li ser vê baweriyê ne ku ew kesekî dilnizm, dilovan û oldar bû. Lewre jêra gotina Şêxo û hin kes jî dibêjin ku ji ber navê bavê wî Şêxmûz bûye jêra tê gotin Mihemed Şêxo. Lewre ji birayê wî re jî gotine Kenan Şêxo. Ew jî hunermendekî navdar bûye. Ji ber vê yekê nasnavê Şêxo bi avayekî zelal nediyar e ku çawa lê hatiye kirin. Bavê Felekê di sala 1972 de piştî şerê Lubnanê vedigera welatê xwe qamişlo. Bi alîkariya çend hevalên xwe komek muzîkê ava dike. Lêbelê desthilatdariya Sûriyê nahêle ev kar bidome. Li peyvê bavê Felekê tev li şahiya Newrozê dibe, deng û awaza wî derbasê dilê her kesî dibe. Stranên ku di qadên Newrozê de tîne ziman, bi agirê Newrozê re hestên gel coş dike. Her stranên ku tîne ziman, di navaroka xwe de rastiyeke jiyana gelê wî vedigot. Lêbelê piştî demekê zext û pêktiyên li dijî nasname û gelê wî pêk dihatin, li dijî hunera Mihemed Şêxo jî dest pê kirin. Stranên wî rastî astengî û qedexeyên rejima Sûriyên tê. Li ser vê yekê hunermendê Nemir di sala 1973 de berê xwe dide Başûr û diçe Bexdayê. Strana yekemîn Baxçê Gula li Virçê dike. Li Bexdayê di radyoya dengê Kurdistanê de distirê. Tevlî mihrîcana hunera Kurd dibe. Divan xebatên hunerî de têkiliyên Mihemed Şêxo bi Mihemed Arifê Cizîrî, İsa Berwarî, Tehsîn Taha û gelek hunermendên din re çêdibe. Her têkiliyên ku çêdibin bandoreke erînî li ser hunera wî dike. Ji şêwe û hunera hevalên xwe yên hunermend soğud digre. Piştî demên li Başûr bavê Felekê berê xwe dide parçeyek din. Diçe Rojhilatê Kurdistanê, bajarê Mehabadê. Di kampa penaberan de cih dibe. Li vir bi zimanê Farîsî fêr dibe û dîplome distîne. Bavê Felekê li Rojhilat pêşengên serhildanên gelê Kurd Qazî Muhemed û Simko di stranên xwe de bibîrtîne. Piştî vê seknawî rêveberiya Îranê Rojhilat jî lê teng dikin. Her tim wî û malbatên welatparêz aciz dikin. Di encama zextên ku pêk tên de wî sürgünî cihekî dûr dikin. Li cihê ku tê sürgün kirin, bavê Felekê di dibistanekê de dibe mamosteyê Ola İslamê. Di vê dibistanê de şagirtê bi navê Nesrîn Melekê nas dike û sala 1977 de pêra zewce. او بزانکا کرا بزرگشان کد هاتم بدود بکوتا کزود کد هاتم بدود بکوتا کزود رجان دخوین آسور بزان نشکار رجان دخوین آسور بزان نشکار دنیا جان که دولا کران او بزانی که کرا بزرگشان
جوا فرجان او باز پیلوان یک جوا فرجان او باز پیلوان او مهدی زمان د دربارê wan deman de hevjîna wê rojekî wan gotinan dîne ziman. Rewşa me pir xirab bû. Desthilatdariya Îranê gelek zirar dida me. Ji bavê felekê ra digotin tu yê di stranê xwe de Kurdistanê bi kar neyînî. Lê bavê felekê wiha digot. Ji bo Kurdistanê ez gihîştim vir. Ji ber vê tiştekî wiha ji min nexwazin. Dibû Eid û Erefat em ji malê dernediketin. Bavê felekê digirt tembûra xwe û me bi hev re stran digot û em bi hev re digiriyan. Her tim me mala xwe diguherand. Ji ber vê Xwedê me bêkes hîşt û ew jî bêkes çû ser dilwaniya xwe. Ev gotinên hevjîna wî rastiyekê dide der. Ev yek jî dildariya Mihemed Şêxo ya nirxên welatê xwe bû. Ji bo peyva Kurd û Kurdistanê di stranên xwe de bîne ziman, ji bo nirxên Kurd di mêjiyê gelê xwe de bide jîn, bi berdêla jiyana penaberiyê huner xwe bikar danî. Lêvelê li aliyê din hesreta xaka ku ji dayîk bûbû jî di dilê wî de mezin dibû. Piştî salên bi zehmet ên li Rojhilatê Kurdistanê di sala 1983 de vedigera welatê xwe bajarê Qamişlo. Piştî ku vedigera xaka Rojava wekî ku bizanibe wê ji zû nava me koç bike, di 41 saliya xwe de bi hemû hêza xwe ve bi hilberîna hunerî re eleqedar dibe. Belê temaşewanên hêja. Dengê Nemir Mihemed Şêxo wek hunermendekî ku dilê wî ji bo welatê wî diavêt, kêliyên jiyana xwe derbas kir. Di nav jiyaneke xêzan û zehmet de, lêgerîna wî ya bi hunerê watêkirina jiyanê heya bêhna wî ya dawî berdewam kir. Her stranên ku wek mîrate ji me ra hîşt, îro jî ji gelek hunermendan re dibe çavkaniyên giranbuha. از بربوم دنیای بشین و از بربوم دنیای بشین و
حزب مغرب قرام درب دار قرام درب دار قرام درب دار حزب مغرب قرام درب دار قرام درب دار